uvijek srce i onda para će doći. To je to. Zato što ako nema srce neće biti ni para. Čovjek koji je došao u totalno drugi svijet, drugu podnevlje, bez da je znao išta hrvatskog, a engleski je natuca. Bio je voljan pristati raditi samo da vidi koja je razlika između kubanskih popravaka auta i u Europi. Jo, frende moj. Čekaj, malo si ovo. I veliki Šta kaže plaću. ovaj? Ramon je jedno krasno divno biće. Želimo znati šta se još krije iza toga. Koliko ja znam, on je samo čista pozitiva. Takvih baš ne šeta puno gradom. Zaista je čovjek koji vas može razveseliti kad ste najtužniji. I to je lijepo. Nije on nama samo instruktor plesa, on je nama prijatelj. Dokad ja znam svi doma, a zaključe vrata i ono, prvi kat, zadnji kat, bilo gdje. A tamo na Kubu uvijek otvorena vrata. Sa srećom, ono, prijatelji koji ja imam, oni su mene otvorili vrata. Pa kad ja došim bilo gdje, doćao sam malo u žiru, da nisam samo doma. Kako si? Dobro, ti?